Oke. Video. Aduh, Cok. Ini naikin layang si bagus 004. Nilainya berapa meter, Bang? 1,8. Apanya yang 1, apanya yang 0,8 ya, Bang? Bang, udah ada belum? Nih. Oh, begitu. Ya. Ini calungan, guys. Pakai pita apaan, Ki? Udah susu. Susu Putih. susu putih. Dan kau apa? Dan kau. Oh, jadi bawa merek dong. Ya, Mau dinaikin apa mau dipajang? naikin aja lah. Naikin. Mau nih, Pan? Coba. Naikin, Man. Ada Om Ipan juga. Di 12. Ini panjang, Bego. Ini panjang. Ini emang apa Anda? Kameranya kan? Ini. Bisa nongol. Bisa nongol dah. Jadi masa itu. Tadi benang mau dibuang Bego sama dia, mau diputusin. Lu naikin apaan, Lang? Oh, gapangan. Suaranya, guys. Ya ada ondel-ondel juga ikut. Ondel-ondel berebet. Ini dia calungannya, guys. Si bagus. Ondel-ondelnya dipilok 420 lagi, gaya-gaya. Itu dulu nubak. Diambil orang. Aduh. Oh iya, ini ada gapangan kita nih. Ini ondel-ondel. Gara-gara. Ondel-ondel. Ondel-ondel. Wah. Woi, Pais, gara-gara. Mana-mana. Sambit lu. Kalau kamu putus. Kalau kamu putus. Kena kek. Mana itu ya? Nah, kena juga nih, kena nih panjang nih. Iya nih, bahaya nih. Itu ada layangan aduan, guys. Sengaja diputusin panjang. Wah, nggak kena. All around the mulberry bush, the monkey chased the weasel. The monkey thought it was all in good fun. Pop goes the weasel. Hari ini lagi rame, guys. Bocah semua. Tuh layangannya. Yang si bagus sudah naik. Angin lagi. Anginnya muter nih jangan nih. Ketat ya? All around the mulberry bush, the monkey chased the weasel. The monkey thought it was Udah naikin. Ondel-ondel. Ini lagi yang kontes pagi-pagi. Naikin ondel-ondel. that's the way the monkey goes. Goes the weasel. Udah naikin. Oh, kakak ini udah sama mama. Nggak pakai lampu apa, Ki? Ya.